Dokmoka Police Station kaparlo NH29 atowar Langhin along pinija khong ni phaing korap horni Adap Abirta phoso semalom Imphal pen kebang bom 16 wheels line truck inudamun daphan kapatong te kang thida jok adimalong amada pran kedam bangso motor katewara bang phomen laki Sidandha Singh artaning kaning koira pho asar buramen Jadu Singh ahem Imphal lorembam lapen bangso motor along Arya Sanghotum Tampaju Singh artaning kan trainer cap lapen Rahul Singh artaning kaning koira kithom labangso Birta Dokmoka Police atum Birta longsi adimalong an humri dunlo lapen kithitanga bangar pum thana an pondedlo lapen Birta kirib dunlong atengke line truck abang bangso muni daphan patong tekang fitpen police atum lidundia ko warsai ki mechu NC ke katjia phan bor ilub bonta doboka tolge dalong kahon themi mya motor aphan kapakhang dun ateng pen neb dunlong lo bangso motor alakha laki NH01 AF4300 bangso motor Dokmoka Police Station along an wandedlo lapen kithitangar pumke postmortem aphan Dokmoka Municipal Board amotor pen Diphu Medical College and Hospital an pondedlo News Text Report 365 News, India. মানুষের এইখানে